Maya paabak po kaya kaingon brothers and sisters. Yabi atala po kimisaling makatuki paring karelang kaya doon. Kapasalamatan ng Cheryl Navarro and family, Celine and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Mariel and Charles Castillo, Neil Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Freddy and Perla Pacho, Jean and Alex David, Iris Yabut, Johnny Joseph Maro Pacho, Blessy Myra Canlas, Henry and Lovely Canlas and family, Dan Aison and family, Rosa Canlas and family, Florentina and Rose Francisco, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Debbie Ann Santos, Cesar Maluntag and family, Derly Yu, JCL Monsanto, Eloisa Basco and family, Vicente and Priscilla Marquez, Emery Didia Paras, Alice Eugenio and family, Corazon Cuellar and family, Tanueco Enriquez and family, Frank and Net Adviento, Myla Malonzo and family, Mark Malonzo, Cindy Cadag, Seferino David, Miss Nido, Patricia Sabinian, Vicky Ball, Lisa Aquino, Esme Aquino, Sally Surla. Parkingaldo kay Baitanang Benita Liwanag, Yvonne Suarez. Paring kapag nasanan Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yaulim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Eileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Joan Santos, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfreda Salazar and family, Arthur Wilkerson, Corazon Carbo, Yu Chingbian, Yolanda Yu, Aurora Dunca and family, Milagros Jamson and family, Bobby Cortez and family, Roel Dizon and family, Louis Tenorio, Amparo Klein, Romel Ramelo, Josanina Ariston, Ivory and Lolita Suarez, Eloisa Basco, Bridget Basco, Mary Ann Grace, Vince May Ali Katakutan, Eileen Katakutan, Edith Enyuto Yoshida, Eric and Erin Yuna Laksamana, Ernie and Resi Laksamana, Sunday and Ed Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corinne and Ron Inigo Pino, Rogie Enriquez, Raquel Endo, Rowena Nano, Jody Conpunsalan, Rudy and Aida Aquino. Paraging malagong kapaldanaan ng Freddy Pacho, Flor Malit, Elisa Yabot, Consolacion Yabot, Violeta Ibay, Mary Ann Elmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Bernice Canta, William Aguilar, Jimmy Ann Pino, Gloria D. Capuno, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelpa Angeles, Erin Chamson, Erin Yuna Laksamana, Tashiel Monsanto, Bernie Scanta, Olive Pasco. Pangadita Lapating Kaladwada, Raymond Earl Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francisca Yabut, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Abelina Meng, Christy Alfonso Nieto Abara, Rufino Santos, Africa Malyari, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aison, Amelian Ignacio Giao, Ernesto and Aurea Punsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Edita Punsalan, Anastasio and Loretta Macabali, Dante Dorado, Maria Jesusa Moral, Brian Angelo Gonzalez, Jeffrey Carable, Prince Kirobin Cable, Gabriel Carable,
Narcisa Flores, Salvador Flores, Romeo Flores, Cristel Living, Colleen Haley Arejola, Prince Romero, Carlin Romero, Caroline Romero, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Oscar and Jeff Katakutan, Efren Enriquez, Josdad and Clara Tanhueco, Angel Ines Tanhueco, Benjamin Francisco, Lisa Dizon, Luela Castro, Senaida Hijosa, Sigfrido Pascual. At ding maldang kalado ang mga ilang kimpakalulo ng Ginoo. Imagmisata mo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. Bayan muling magtipon, awitan ang Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. King lagyunan ning ibpam po ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ing ginuman natili kaya kayo. At kera ang timurin. Si siyentala rin kaya katang kasalanan at anyawaran kapatawaran ni malugutang ipa. Bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Yagkastangin miyag na nagnani kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatid. Uli ni kasala kung bina, king isip amanot dapat, at niyalawang kakulangan. Uli nita ipanagkapuko, kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karin sa blang anghel ang pon santo, at kaya kay kapatid, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginutamo. King Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king Bie alananga. Amen. Manalangin tamo. O ipaming mayupaya, susundo mo ang yangat ding matapat kaya kaking ligaya ning kabanalan. King kaya kang lugod, palablaban me kaya kami ing api ning Espiritu Santo, at tuneping miglapo king puso ng San Felipe Neri. Itiadwan mi king kapamilatan ning ginuming Heso Kristong anak mo, amabibye at magari, kambemo at ning Espiritu Santo, metong muking panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat, daring apostol. Ing aring Agripa at Bernice, dinatangla Cesaria, bandalawan det pugayan, Efesto. Inyang miglambat nung bagyaka rin, abuklat ng Festo, king Ari, ing kaso ng Pablo, ngana, ating metong amakasukul keti,
Aakalakwana na pa ning administrasyon ning Gobernador Felix. Biklat dang pasibayo kanako at kanitang mintako Jerusalem. Ding pamuntok ding saserdote at ding makatwaring Hudyo ing kaso at inawad da kanako ing sentensyahan kune. Dapot sinabi ko karela king era ugali ding manungkulan ning imperyo ning Roma ing ipapatere ing nino pamang tawong bibintanganandang pamikasala hanggang eno akayarap king husgado ring bibintang keya at hanggang emika pamikatagon ipaglwalo na ing keyang sarili king bibintang da laban keya. Kanitang dinatang laketi, eko pe pasayang panahon. Agad-agad itang kabukasan, linuklok ko king husgado, at inutos kong iyarap de kanako ing tao. Inyang ikwarang mekapiyarap king husgado, alano mang inarap nanuman karing pamikasalang isipan kong iyapagda. Ing karelang piyamanwan laban kaya, makainggil mong bukod king sarilirang relihiyon at tungkol king metong atawong milagwan, Esus. Metene kanu intawong iti, dapot pipilit ng Pablo king mabiya. Eko balo nung makanano kong atulan, ing pisasabyan na ita. Inyakitang ko kang Pablo, nung bisayang karin ne Jerusalem, malitis, tungkol karing bibintang da laban keya. Dapot ipablom minapilarya, inawad na ing eya milalako gwardya, at ing emperador ya ing lumitis king kaso na. Inya inutos ko, ing gwardyahan ya hanggang eke, akwang aparala, king emperador. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. King Banuane binili ning Ginoo ing keyang trono. King Banuane binili ning Ginoo ing keyang trono. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko. Mabilog kong pangatao, purian me lagyunang banal. O kaladwa ko, ing Ginoo kekayang purian. Sablang keya keka pepanabang, emusana kakalingwan. King Banuane binili ning Ginoo ing keyang trono. Nung makananuya katas, ing banwa king yato, makanyang kalawak ing lugod na, karetang makitakot keya. Nung makananuyang marayo, ing aslagan king albugan, makanyang lakarayo keya ring kekatang kasalanan. King Banuane binili ning Ginoo ing keyang trono. King Banuane binili ning Ginoo ing keyang trono, at magariya king meto ketawan, ikong masikanan at mayupayang anghel, puryanye ing Ginoo, ikong mayupaya at masikanan, amaminto king keyang amano. King Banuane binili ning Ginoo ing keyang trono. Parangalantaya po ing mayap a balita. Umaya kayo at ituruing kakong ebanghelyo paring sablang tao. Kaya beyo ko kapilanman ang gaman king kapupusan ning yato.
ing ginu manatilia kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Gino. Inyang may kapag-almusal nala, kitnaning Jesus i Simon Pedro. Nga na, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko, may git ka rene. Huwag ginu, balo mo king kaluguran da ka, nga nang may kibat Pedro. Sinabi ng Jesus kaya, pakanan mo ring kakong biserong tupa. Kitang ng kadwang okdo kaya, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. May kibat siya Pedro, huwag ginu, balo mo king kaluguran da ka. Nga ng Jesus kaya, ingatan mo ring tupa ko. Kitang na kaya king katlong ukdo. Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. Meron ko siya Pedro, uling makatatlo ng kitang kaya, kaluguran mo ko. At may kibat siya. Ginu, balo mo ing sabla, balo mo king kaluguran da ka. Sinabi ng Jesus kaya, pakanan mo ring tupa ko. Ing katutuan, sasabihan ko kaya ka, inyang kayanakan mo, ika ing papiblas king sarili mo, at lalakad ka nung nukabisang munta. Dapat, potang tumwa ka, yatchat mo ring gamat mo at aliwaying papiblas kaya ka, at midala kaya ka king lugal, kabisang munta. Sinabi na iti, ban ipawaga na lumakanan niyang mati i Pedro, at munya kaligayan king Diyos. Pangasabi na niti, nga ng Jesus kaya, tuki ka kanako. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa ba po kaya kayo? Kumusta na po? Kwento. Minsan po si Erap, no, nung presidente pa siya, na-invite siya dun sa isang pagtitipon sa isang museum. Balo yan naman po, di ba? Erap ng atin time na, patya maglakad siya, gegewang-gewang. Makanya maglakad yan. So, kabangat siya po kaya ng museum, kanya-kanya niya. Asagi ne, itang metong a vase. So, nabasag po yung vase. Tapos, sabi ng curator, Mr. President, ipapaalam ko lang po, yung nabasag po ninyong vase, 100 years old na. Tapos yung sabi ni Erap, buti naman, luma na pala. Akala ko bago naman. Huwag kang magala, palitan na lang natin ang bago. Pero, itang buri ko rin, itang sabihan na, palitan tani mong bayo. Pero, tugmaya po, itang ipalit na, itang lumang antik, palitan mo yung bayo. Di ba mas malya? Dapat itang ibayad na. So, ganun din po natin intindihin, no? Kapag nagkasala tayo, yung gawin natin, bumawi tayo. Yakwa tatandanan ko. At yan po collection vase mami ko. Then ngalawa po mga ragula. Nung bata pa po, di ba nauso yung halimaw sa banga? So yung gagawan mo po, lulub kami kitang banga. Yan. Kabat mamakirot kami. Nang pong linub kumanita, mito ang bayap, may balbalya po itang vase, na pong maragula vase. Dinikit mo na yaman, pero nang sa salikod niya po itang balbal. Nang minuli yung mami ko, apansina na ako. Uling nang ka-obvious. Sabi na, nanggewa na niyan. Ot maglinis siya. Ot kasipag na. Di ba gano'n naman talaga? Potang atikang gewa, itang bisa kang bumawi. Yun po yung paalala sa atin. Kapag may ginawa tayong mga pagkukulang, pagkakasala sa kapwa, bumawi tayo. Pero sana, itang pamagbawi, itang kapantena, nitang kiyakatamong aperwisyo. Si Jesus po sa gospel, yan ang binigay niya kay Pedro. Ining gospel ay niausan ding the rehabilitation of Peter. Bakit? Kasi 3 beses, tinanong ni Jesus si Peter. Sabi niya, Peter, do you love me? Kaluguran mo ko? Mahal mo ba ako? Tapos ano sagot ni Pedro? Yes, Lord. Mahal kita. Kaluguran da ka. Love da ka. Bakit 3 beses pa tinanong ni Jesus si Pedro? Kasi sa gospel nairita si Pedro. Sabi na, Diyos ko, Ginoo, ot kakulit mo. Ot kailangan 3 beses mo kung kutnan nung kaluguran da ka. Balo mo kaluguran da ka. Kasi gustong bigyan ng chance ni Jesus si Peter na makabawi. Dun sa ginawa niya. Ano ginawa ni Pedro? Di ba 3 beses itinatwa niya yung ating Panginoon. Lingad ni ing ginutamong makatatlong ukdo.
Kaya 3 times, pepasabi na kaluguranda ka. Baka nito, makabawi. Sana ma-realize natin kung bakit kapag nag-confess, may tinatawag na penance. Para saan yung penance? Kasi yung iba, no? Potang may umpisal la, sabi niya, among nano po yung parusa ko. Parusa ita. Nunet chance ita, baka nita makabawi kayo. Pero kailangan itang makatugma kitang pamagkulang mo. Meron pong nagpapakonfess po kami, ngayon po may ongoing confession. Before the Mass po, kapag nakasindi po yung ilaw, ibig sabihin may pari doon na makikinig ng yung mga kasalanan. So ako po, 5 o'clock at tuna ako ka rin, 1 hour ko pong makaluklok. Minsan po may nagkonfisal, sabi, Father, patawarin niyo po ako. Ano bang kasalanan mo? 3 beses po akong hindi nakapagsimba. Tinatanong ko yung reason. Kung nagkasakit, iba po yung penance na binibigay namin, no? Kami po kasi tinutugma namin yung penance sa mga nagawang kasalanan. So, tinanong, ba't ka hindi nagsimba? Father, di naman po ako nagkasakit. Tinamad po ako. 3 beses kang tinamad. O yung penance mo, pumunta ka sa 3 simbahan. Father, may suggestion ba kayo kung aling simbahan yon? O sige, isa na ito sa yung Apo Makalulu. O, bonus na yun sa'yo. Tapos yung isa, pumunta ka sa Holy Rosary. Yung isa, pumunta ka ng cathedral sa San Fernando. Ganun lang po ba? Madali lang po pala. Oops! Pero para makapunta ka doon, maglakad ka lang. Yan. Alam ko naman, kung nung umulit ka pang magtamad, di ba? May tamad kang imuntaking pisamban. Yan. So, ganun po yung ginagawa namin. Tutugmami. Kasi po, yung mga matatanda, alam nila ito. Kasi kailangan sabihin nyo yung frequency nung kasalanan ninyo. Ilang beses ka nagsinungaling, gaano karami yung ninakaw mo, etc., etc. Para tugma yung ibibigay naming penance sa inyo. Noon po, meron pong listahan. Kasi dati po yung mga matatanda, lagi tinatanong, Mong, pilan pong Our Father yung pangadyan ko? Kasi ganun lang kasimple, no? Yung mga penance, may listahan, kunyari, sa pagsisinungaling, ilang Our Father, kunyari, 5. Sa pangungurakot, no? 15 Hail Mary. Yan. Ganon. Tapos may libro po yung mga Katoliko noon. So, baludan na. Expectan na nung pilan ng kaida. Ako naisip ko lang, paano malalaman nung pare kung maraming kasalanan? Siguro maglista yan eh. Tapos i-add niya. Nung uso pang yan ating kami siguro yung cash register ka rin. Anong kasalanan? Nagchismis. Nagtamad. Hindi nagsimba. Ano pa? Meron pa? Wala na po. Kling! Total. O yung total, ay, Father, meron pa po, nakalimutan ko. Kasi po, may kinupit po ako. Sige, sandali. God, pa-void. Para correction, di ba? Pero, meron po nag-confess. Sabi, Father, patawarin niyo po ako kasi nagnakaw po ako ng 5 manok doon sa kapitbahay namin. Dahil 5 manok ang ninakaw mo, magdasal ka ng 5 Our Father. Father, pwede pong gawin ko ng 10. Bakit? May natitira pang 5, babalikan ko pa. Kayo po, paano po kayo kapag may atraso kayo sa kapwa nyo, bumabawi ba kayo? Sana. Kasi ito yung kailangan gawin. Doon po sana ninyo maintindihan din yung iba. Kasi merong nagpapa-counsel sa amin na nag-away, tapos hindi pa magkasundo. Pag pinagharap, tatanungin, ano ba yung problema? Kasi po may nagawa po akong kasalanan sa kanya. O anong ginawa mo? Nagpasorry na po ako. Tapos sabi, ba't hindi mo papatawarin? Nagpasorry naman. Father, ganun lang? Sorry lang? Di ba dapat bumawi ka? Kunyari, menutang ka. Atin menutang kaya kayo. Okay mo itang, sorry. Okay na kaya kayo? Ay, really? Kailangan mamayad siya. O kaya atin yung apateke kayo. Kapag sabi, sorry ne, saksak eh. Okay na yon? Ali, kailangan magdusa ka king kulungan. Kailangan bayaran mo. Pero yung good thing doon, meron naman chance para makabawi.
May pagkakataon para maayos kung ano yung nasira. Pwede mong palitan nung nanitang awala mo. Pero yung mo masanteng apin itang ika ng ating kasalanan, ika pang mapagmaragul. Kumitsan, ganun ang ginagawa, ne? Itang alakang burga, ni sorry, kabisa. Yung mga mag-asawa, nangyayari po kung minsan yon. Itang may pagtas na pride. Meron pong mag-asawa na nag-away. Kapag ganun, hindi sila nag-uusap, hanggang nung matulog, pag nag-aaway po kayong mag-asawa, anong posisyon nyo sa kama? Di ba back to back? Yung mga kapatalamangis na ako. Alam bisang galo. Ganun po. Matutulog na sana sila. Tapos, yung misis nakatulog na actually, yung mister, naisip niya, may maaga pala akong appointment bukas. Mahirap po siyang magising kahit may alarm, hindi po siya nagigising. Yung misis lang po yung nagigising sa kanya kasi natural na maagang nagigising sa umaga yung misis. So dahil hindi sila nag-aaway, anong ginawa ng mister? Sumulat siya. Sabi niya, pakigising ng alas 5 kasi meron akong appointment na maaga. So dinikit niya doon sa side ng misis, doon sa pader. Tapos natulog na siya. Kinaumagahan na nagising siya. Tapos Diyos ko, 9 o'clock na. Hindi niya maya akong ginising. Walang kahit na nag-away kami. Dapat alam niya importante itong appointment kong to. Pero nung pagtayo niya, may nakita siya doon sa side niya, nakasulat, alas 5 na, gising na. Ginising na naman pala. No? Pero sana, ganun din ang gawin natin. Kasi kuminsan, ang hirap na sabihin na harapan. Pwede naman sumulat. Pwede naman mag-text. Pero yung importante, humingi ka muna ng sorry. Pagkatapos nun, bumawi ka. Ganyan po ang binigay na chance ni Jesus kay Pedro. Sabi niya, Peter, do you love me? Yes, Lord, mahal kita. 3 times. Pero hindi natapos doon. Ano pa yung sabi ni Jesus? Feed my lambs, take care of my sheep, tend my flock. At inyang penance binye ing ginutamo. Kapat na may pasoring Pedro. Sana, yun rin po yung ma-realize natin. Ang Diyos, nagbibigay ng chance sa atin. At sumuki katamo nung magta-stop pride. Makanyan mo naman, karing kaparatang tao. Balikan po natin yung isang kwento. May isang bata, naglalaro sa computer. May mga questions. Tapos i-input niya, pressing enter. Tapos kapag tama yung answer, sasabihin ng computer, correct. Your answer is right. Pero kapag mali yung answer niya, yung nilagay niyang answer, sabi niya, sorry, you have the wrong answer. Pero hindi sasabihin ng computer na game over. Ang sasabihin niya, please, try again. Buri kaya po ita. Sana pag nakaya kaya katamo. Ing apong Ginoo, tanggapan na katamo. Na maski pilang beses tayo na may kamali. Ing kailangan mo, apit ang magpakumbaba tamo. Tanggapan tayo pa magkamali tamo. Kaya ba't bumawi tamo? Kapag may nagawa kayong kasalanan, ang sasabihin ng Diyos sa inyo, you have the wrong answer. You committed a mistake. Pero hindi niya sasabihin na itabida na ka. Noon sabihan na, please try again. Amen. Halakad ko po. Kapatad kang Kristo, manalain tamo king ipatang at subanwa, ami tubod king kayang anak, ing kakatangari, amata sa saserdote, ami parangalan ka rin banwa. Manatili pamurin king kayang pangatao, adala na katamong makirake, king kayang kadyosan. Nga tamong manalangin, hari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Para king iglesia ning Diyos, paralano sa keya ring kalam ning Espiritu Santo, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para kareng sablang opisyal publiko, iparalane sa karela ning Ginong Jesus, ing Espiritu ning hustisya at katutuan, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Para kareng sablang sasalpantaya, king tune Diyos, pisameto ngano sa ning Espiritu,
king lugod, at pamikakapatad, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Para kareng kaladwa king purgatorio, kapamilatan ning kayang pamaytas, tariano sanang Kristo, king ligaya banwa, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ngeni adwantamo ing sarilitang kapagnasan. Hoy paming at subanwa, balo mo ring bilang ding pinili mong akayabe manggaman kapilan. Manano sanang ding lagyuda ring sablang panalangin mi, mayakit la king libro ning biye. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon. Matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa aning Ginoo, tindaong karinggamat mo, king ikapuri at kalgay ning kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, saupan mo kami ikeng mi dadaon, kaniting sakripisyo ning kapuryan, ban atok yan mi ing alimbawan ng San Felipe. Gawin mo kaya parating masaya king kaya kaming obra, para king ikaligaya ning kaya kang lagyo, at ikatula ring kaparaming tao. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo, At kaya ka, antimurin, yat na yorem puso yo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan taya ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin. Karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alanang at lubos mayupaya. Babayo ming Santa Iglesia, king balang panahon, kapamilataning pamipalto mong lalaki at babaeng makapasubali, king kabanalan, babiya patutu, king kayakang alangkupa sa lugod. Agyaganda kami kapamilataning biyerang bayani at sa saupan kapamilatan ding alang likat ng panalangin ban, maging mabiyekeng tanda ning magligtas mong upaya. Ulinita, kambering kororing anghel karin banwa, daralit mi ing kaya kaligaya, layon makiabel antok ng babiya kapurian kaya kat ngaming kakanta.
Kunyakapin banaloy pa, ikaing panibatanis sa blang kabanalan. Ulinita pagparalang pabanalan mo lareting ayon king espiritu mo ban para kaya kami malalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lupking pamayla sa kamatayan kinwanin tinape, pasalamat sa kaya ka. Piraso ne, binyera ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan kanan niya, tingka na akong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikong ang minum ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ning bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Inyang yan igaganakan mi ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng may biyaning anak mo. Daraon mi kaya kain tinapin ng biyating kalis, ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikaming ansanang mi sulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yatu, ban may ganap ya king lugud, kami ng Francisco, yung kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo at isablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawan at mananayang subling mi at isablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanang gaban, kaya be ng Maria, ing Birhenin tunin Diyos, kaya be ng Jose kayang esposo, kaya be ring apostol at isablang santo, lalo na isan Felipe Neri, at tinupat king malmong kaburyan. King kaya kabaning pananpurian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kang benat kaya, ipang mayupayan tutukagom ning banalay espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alan angga. Ngayon, manalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karing amanong tiro na ning ginutang Heso Kristo.
Pikabus mo kami Gino, King Sablang Marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalulu, parati kay mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambeni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kang kaharian, wati kayo O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakman ko kaya ing kapayapan ko, babi ako kaya kayo. Gino, mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Noon lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pong bilugan agpangking kaburian mo. Ika mabibiat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ni ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Ipakitaan mi kakami atong tamking kapayapan. Kasalanan yatu Pakaluluan mo kami Pakaluluan mo kami Cordero ning Diyos sa kasalanan yatu pakaluluan mo kami pakaluluan kami Cordero ng Diyos sa kapayapan, ibyemuing kapayapan. Yung ginutang Heso Kristo, yung Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan na ning yatu. Mapalad rin mayaos makisulok king apuna ning Kordero. Gino, kumat na pang tanggap kera, dapat iyagkas maing amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan at sakramento, kaluguran da ka, may gitking sa blambagi, at pag nasangku ing tanggapan da ko. Dapat paulaning ngiling pinandit, era ka atanggap king sakramento, umiya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mawari, at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan in sarili ko keka. Mo saan ni paintulot kapilan mon, ing mikawani ko keka. Amen.
announcement po. Nandito po ang mga kapatid nating taga San Roque Chapel na nasa ilalim ng parokya ng St. Peter the Apostle Paris, Apalit, Pampanga, mas kilala sa Apong Iro. Sila po ay nagtitinda ng mga raffle tickets para sa darating na kapiyastahan ni San Pedro sa June 28, 29 at 30. Ang mga mapagbebentahan ng raffle tickets ay magagamit para sa social action program ng kanilang parokya. Ang isang ticket ay 100 pesos. First prize, Yamaha Aerox 155. Second prize, 30,000 pesos. Third prize, 20,000 pesos. At 30 consolation prizes. Ang raffle ay sa June 10, 2023 sa St. Peter the Apostles Paris, Apalit. Maraming salamat po. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, pepasikanangan mo kami king pamangan iba't banwa, kabang tutuki kami king alimbawa ng San Felipe Neri, parati rakasanang pagdulapan, ikang kabukod-bukod na santungan ning kaya kaming biye. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natilya kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Manalangin tamo. O malugod aapo mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus, ingalang kupas alugod mo, king balena iniwi mo. Pakiramdaman nyo puring panigapu at panalangin ding balang metong kaya kami, ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king alawang lugar, ding mag-board exam, ding masakit, ding miki kapanamdaman. Ipagkalugyo po yung kayadwa na lalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapan dang mitmong kapasalamatan ingkalam na ating utang alo babalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo naman ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ning lugod na kaya kayo. Kapamilatan ning bendisyon iti, aga nakada sana, ing pangako daking binyag na ikamo kabuting karelang luguran at suiwan, anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes. Ipanalangin mo kani. Apo mamakalulu. Pakaluluan mo kani. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupaing tutu, ingib pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, may kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pabak po. Maya paabak po, among.